Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video Miše Pankera. Danas teo da pričamo o temi koja pokreće često rasprave na internetu i da vam dam naravno moje mišljenje zašto se više okrećem igranju igara na konzolama umjesto na PC-u. Ne kažem da je PC loš, igram igrice na svim platformama od 95. od Super Nintendo Entertainment sistema, ali kada pričamo o odnosu vrednosti i novca, dugotrajnosti, jednostavnosti, konzole su danas daleko ispred PC-a. Vidi, znam da zvuči ludo, ali pogledaj video do kraja i možda ćeš me razumeti ako ništa drugo. Ajde da krenemo od najvažnije stvari u ovo ludo vreme, a to je cena. Uzmimo PlayStation 5 kao primjer, koji košta malo više ili jednako kao dobar procesor. Da, jedna komponenta, a ne uzimamo obzir grafičku, matičnu, RAM, sve ostalo, dakle, što ide u kompjuter. I to je koliko? Oko 450 eura za Sony. Pretpostavljam da bi sljedeći argument bilo koga u ovoj raspravi bio, ali Mišo, moraš da plaćaš igrice da igraš možeš da plaćaš pretplatu da bi igrao igrice na netu. Tako je, pretplata je nekih 100 eura godišnje za neki srednji tijer u kome dobijate oko 400 plus igara, ali realno nećeš igrati sve te igre. Igraćeš možda nekolicinu igara, da kažem, i po nešto novo što izađe što je gotivno. Ali stvarno ima zanimljivih. Ako generacija konzola traje nekih 5 do 7 godina, u najgorem slučaju dajemo koliko? Oko 700 eura dodajemo na cenu, tako nešto? Što nas dovodi do cene od 1150 eura, što je jedva cena nekog mid-range kompjutera trenutno ako želite da vam traje. Ako poredimo performanse konzola i kompjutera, konzola će terati igre na 60 do 120 FPS-a u upscalovanoj 2 ili 4K rezoluciji, u zavisnosti od monitora ili televizora koji koristite. Meni šta se sviđa je što ne moram da se zezam ni sa kakvim podešavanjima da bi mi sve te igre izgledale lepo. Kako izlaze nove igrice, konzola ostaje optimizovana i radi lagano, dok PC komponente već morate da menjate kroz par godina, što uopšte nije jeftino. A sa današnjim cenama, mislim, PC gaming zvuči stvarno kao totalna ludost. Također, još jedna mnogo bitna stvar kod konzola je što je svaka konzola ista. Što se tiče hardvera, samim tim developeri lakše optimizuju igre, a na kompjuteru dva čovjeka sa različitim konfiguracijama imaju totalno drugačije iskustvo. A ovo je jako važno kod nekih multiplayer igara gdje je svaki frame bitan. Što nam govori u suštini da je PC za competitive gaming bukvalno pay to win. Zamislite da svi ljudi koji igraju vašu igricu imaju iste performanse. Onda bi samo skill dolazio do izražaja, zar ne? Sad, razumijem, PC ima svoje prednosti, modove, fleksibilnosti, customizaciju, ali ja bih radije izabrao lagani plug and play bez razmišljanja. I uvijek postoji taj argument kako ljudi ne mogu da igraju igre na joysticku. Mislim, tehnički ne morate, dosta igara danas podržava native miš i tastaturu, ne imaju native support, jeli? Recimo Battlefield 6, New World, Call of Duty, većina novih igara zapravo. I praktično isto kao da ste na PC-u. Najveći faktor zbog kojeg se nikada ne bih vratio na PC su generalno cheateri. Iako je varanje na konzolama moguće, jako je teško i rizikujete da vam ceo uređaj bude banovan sa PlayStation Networka ili Xbox Live-a, što je njihov online servis, i onda bukvalno vam je brikovana konzola. Sad, znam da postoje uređaje kao Chrono Zen i mnogi neki drugi, ali iz mog iskustva mogu da vam kažem da su to uglavnom ili ljudi koji jako loše igraju ili koji imaju baš male piše. I u igricama gdje imate aim assist možete ih lako pobediti ako ste bolji igrač. Pogledajte samo stare moje Call of Duty ili Battlefield videe, ovdje na kanalu, sve će vam biti jasno. I uvijek možete po potrebi paliti ili gasiti crossplay ako imate drugare na PC-u, tako da nećete biti izopšteni iz društva zato što ste na konzoli. Svi sada mogu da igraju zajedno, ali opet, kada vam se smuče cheateri, uvijek možete da odete od njih. Što se mene tiče, igranje na konzolama je pouzdano, prosto i pruža mi sve što mi treba bez ikakvih glavobolja, od konstantnih ulaganja do igara prepravljanih cheaterima. Mogu da se igram celu jednu generaciju, da je prodam za pristojnu cenu kad izađe nova, jer konzole za razliku od PC-a drže tržišnu vrednost. A na čemu vi igrate? Recite mi u komentarima, ako ste uživali u videu, pecnite like, bacite subscribe za još gaming priča i vidimo se u sljedećem videu. Ljubio vas Pankerica, pozdrav!